Yau ba Alan West Kharkongor wala penyeso bat keseng National People's Party NPP ha kejingelang kebelalong hak office terekam jong ke NPP. La pediang sobha da National President ke NPP Conrad Kongkal Sangma bat National Vice President uba Preston Tensong. Rengkat kejingan lang Presiden ke NPP Meghalaya Dr. W.R. Kharlukhi ka MDC ne ke NPP kong Grace Mary Kharpuri bat UMDC uba bajop pengro bat kiwe-kiwe. Uba Alan West Kharkongor uloong ba ju penesok kulmar bat kanu-kanu keseng san perthai. Bat ularung ha keseng NPP namar bu itanat ikor kom terekam jong unong lam kari UPA sangma bamkwa hedwar ublei. Ubalawan pai biang syaka kam san perthai ha kapor kebudang im. Ha kaba ulawan pai syaka kam san perthai jong kejela. Da kejing temu ban kentiu kejela Meghalaya bat udan ru ikathong ban peneteli kiri ulum. Kebadan baro hapo kari India. Ulang walau PA sangma ule konik election president kari ndrai syumla job. Tangba kani kejing trishtam kala seiso haba menta kari kalayo ya kalong kemi reulum ka beneng kong banlong ka presiden jong kari. Ulang bakadaw ko bala penlong yu ban peneso bat ke NPP kadai namar kejing i bakani ke sarkar kalale agikam ka baki weipat kemsyam lala satya ban le ai. La kadai kejing penbet yo pud usam ne kejing shna pendep ya ka kroboro bat kini ke sarkar kadai ke balak ban penurlong ya ki. Bat unget scam bagi dong yalam jong kini ke sarkar ken penurlong ru ya kejing angnut jong kinong seorang. Ukonrad Kongkal Sangma ulong bah kejing terekam jong bat uba Alan West Kharkongor. Ula syambu ulong ubri uba start uba trishtom uba nguret bat udan ru kejing mot kejing perkhat ke basai kedar ya ke bo kwa ban le bat haba urai ban le kanu ka kakam udah treshispa nak shispa. Ulong bagalong kejing kerkui kipat ba ke sora badik NPP ban yo ba Alan West Kharkongor ubala penia la kejing start la kalong ha kanu ka cap. Ngare mengang tiap sora ro bagi 4 priang ni ke parti. Tin refi ha kan ke perthaim ju don magic. There's no magic. Don dejing tristom. Bakan no baka NPP kayo hadu khandai ngot ke MLM ta don magic. To kadon hakabor kataru dang don kita kejing kering tangban I believe kadi kejing tristom he. Kakan mau kat bangadang dayu nong thok kot khubor kum kini haus nam khandai punyo hapor balik di bakek baru mbak himanta hapo khanduli ngaso ma kata kada border dispute kan long no hadin sistem arsnem kata kada ilai haus nam mensua khamolong kan di sarkar bamta jing persya te don hi maka urlong perkhat mafi mensua ti por bay khlat ke India Bangladesh na yadai ba persya mi orishu denam dena mentai don khasi basa se banglaruk yahun tinai perkhat ita problem tem poisu sunu border dispute lala ban handle menta sakawai nga sa seorang sikin mau ipa si alam nga tipo nawan na yo banyalik salai mkra na margi bakha yo nga gidon salai mkra ngisi ya kiu boss nang tayo na po assembly ngasi pet hiyo ya katuka kuruburo ngaleng si ong hiti por di umot jong kajing lera ngarang kena rasnem mendan balaan penulong itu mentah kala asyai ayo asngom tagi nong train tagi di spa pengut kala urlong tina kata kadaw ngai pi ngam jurung parti kulmar bat ngalai iru bagan ka sarkar jong Sri Conrad ba Preston kadai balak ban penurlong ba KKA tanghai kapasti jong ai bareng ai kam ar pengut kena khasi jongi wajuang dan kam kakam kadon tambang isyong mangiban siya pos niyo sa ay katukajuk warim kamlong siyo ka sarkar mta ka ailat sibon bahai kena ban sengkam sengjam le kata simi gini kabu ka perthai wat kam sarkar la de stang ha jing pos niyo ki kena samlam tangam ku asyu baginde ki kena ba wat kam di kena ba ai kam le kamale manga ngamarwe ai arpo de abun dei. Just imagine se. Sapoi kapor bangin numle wat kam sarkar syu. Tadi jing sia. Syawe sapo
ki ri ki bala khamsyai mdon syuk ka konsep ban kmilinti ya ka jakpo na ka kam sarkar yang halaki kejat and we have proven bangila ban le kamta